tu ni hin Iran Israel le USA ki do na chung chang tu dol hi neu kha ni kholim hi tivin agal mo mong chu isei gu no hi po in a hin la hi chi gal chung chang thwa ko na hi biblical prophecy itabang het theyumem ti hi update in ki bol diu he ye chun lung lut tan ngai ki ni ti ve kan sei saw lo ding a in biblical study thu ta jong ka hin bol gu dei poi a hin la bible prophecy study thu ta inei sa ho chung chona tu le tua current events sa thil su ho hi update neu khat information tamang iga ki pi no mo hi middle east gam sunga gal kiti hi alhun phat phat ting le hin mi tam ta hin lunglut na ki nein chuting ta le ya haule bi lam erole prophecy bible tu sei lam to hin su be na akinai nom ke jing zina he aje chu christian tam ta san le muslim tam ta san lungzu ya chu middle east langa hi pathinin prophecy tam ta ahin goilun sa hi cha chu kinep na ibul phu naw tam ta om hi ti ikil naw he muslim hojing le iranian hojing in jong asa khu le ata san le aho le bi dung zui wa chu jesu christa chu thiem gaw a hin ama chu hungding a hi ni khat ting la hungding a hi tia christian ten ita san to banga ta san naw jong omen chu ting ta le Israel Judaism ho jong chun Messiah hungding hi tia ta san men chu ting ta le tu lai mainline denomination tam ta jing in jong jesu christa chu hi chilai Israel ga ma hi kumsang bai hom dinga hungding chuting tala that temple ho kitung do ding armageddon gal kiti ho ding gok lem me gok gal kiti ho za chum chum ho ding chuting tala 7 years tribulation kiti ho antichrist kiti ho kil na za chum chum ki nei hiya chu middle is gam sungai gal alhun pawa hile christian tam ta in bible thu prophecy thu to hin su be leiding ai lunglut na anei ta le lew he hiya chu hi chung chang thu hi e ho dinga neglect thei lo hil khat chu hi ya so bible prophecy ilo masang bin tu chung current issue a Iran Israel USA ki do na chung chang thui niaw khat a background ga ve hi ti bin agalung ki patdan chu hesu ke bin 28 February 2026 saum ki panai in US le Israel in major Iranian military base si air strike ahin bol khum thana gala hin pat hana hin hidi chun Iranian supreme leader Ali Khamenei ki te pang ani that ta ve na hi so le ama hong thi je chun Iran gamin jong missile le drone mangin Israel le USA na satan ale thu ni ti chun tu chengeng gal cho chi jam jingen no naw chapang chuting ta la gamsung chuting ta la banui le si pompi a ho ling jingin chuting ta le world economic situation hi ato kha he to a hi chi je chun kido na je hin Strait of Hormuz kiti thautui lampi Iran a ko na gamchom chumin thautui akila na lampi jo siang to ai ki bena buya hita in ya chi vet ti ngai le US gam ti lo gam dang ho hin thau hom cha cha store ana ye in ya chu Iran a ko na thau jong hi aki kham so nai le e ho gam hi ta chu ting ta le banu le si gam zo sia hi thau ha sading hi ya chu hin khu tam ta ki man sa na tam ta hin to kha ding din mun ma hi hi chu to bang hi tu le to danga idin mun hi in ya chi vet tingal gim nei ma kha chu thei a hi chu jong le tu chung gal se hi gal thu pi ta ahung mo mo nge ta achum bia la ding hi point wanui le sit pum pi kum sang gup ta bang chi ta in hi chila hi gal lo na kum hi kum zani le som le liba ma ki he asu ta le kum adang so sia hi gal hi dim jing ti na hi le sit pum pi ya chu le sit pum pi chamna khalo hi chamna khalo gal chu hi jing manipur jong isei i hesu ke ta win chuting tal India mun chum chung hesu ke ta ben gal ki ti chu gal ki ti a chip pe khalo he chamna sanga galum na hi kum tam zom he ti ki chen ta ki mu do cho ni hi chabang chun bible prophecy a ko na christian tam ta hin hi chi gal hi su be ding kai be ding tam ta hin ya lovin Ezekiel bung som thum le get le som thum le ko na gok le magok in Israel a hin sa ding ki ti to hin me be na tam ta nei ta win chuting tal Judaism hon jong tam ta hin seven chuting tal e hola messianic hon jong tam ta hi chot on hin su be nei ni khat ni yong chun group la dung a hi chiong ki posen end time according to Christian hong ki ti in ninunung phat ahong nai ting le Europe gam to ki sam kai gam tha ta khat a ko na thunei ta khat hong ki sep do in tin ama chun Israel gam a hin pan pi tabangin hong men tin Persia ki ti tua Iran le
agam kinai pi ho gok le me gok put kus ahin sat dinga hi atine gal sunga thilung ho hasagi laget zen lu na ahin video mai thal ho kumsagi lu na ke halwan dingo hi hijigal hin pando mi thahat le vanu ya thu nei pa chu antichrist satan kiti pa chu ngi dinga hi thil zu le cho na ama thulawa ki zu thailo ding ki cho thailo ding hi Israel te jong thu gim gan thei ahin thu un tin ahin flumlam gam Russia ten ahin hu do deuti na ki sei zo phat le antichrist satan chu mai dil ko khwa ki son lu in tin kum sang khat lengam chamdila hung ki vai hom ding Trump ki sei na hidem Jeffrey file zum hu na galabor pakai ti wanga Jeffrey file dung zuya hau chu ma ho ba al pathin chapang ti sana mai cham abolo bazal jong a khale a hon akop India te chu Persia te le Russia ten man bai cha thau ai piu a hiwang antichrist pan aza num lo ama bazala bo ai cho so hi tho tamang tai an su be bin na Bible thun ipi sem ti chu het lo le cho tamang hi tu lai van wi le si pum pi ingol naw ta ba chong hi ta in Bible dung zui ta vet nga in Bible tu sei pa chu het lo wa hi cho tamang hi ikilep jing di wa hi tan na ya chu Israel ten jong gen thei thu ding amal Russia ten a hin hu do ding kitikit ho bang chu cho tam hi Bible tuil khat chamu thei ding am ta point na gin cha thu dol eschatology even kimo sei ta bang hi tan Bible am lo hil ai be ha pathian thun hi chilang ko na khat a thu sei pen chu angat na lo be khat na e hon interpret ki bola hi ta bang ipi ha theory hoi ki sim thua eschatology even na hobung mi pi hoi ki kai go hin na ama hin a hi mo nge ta a hin ta zong a hi po in ngai dan se yang ki nei hin ai ma hi ching ngai dan pen chu tu lai pastor reverend elole eschatology teacher Bible teacher lon cho ta bang ne hil ket wi cho ka so pi te ho i ta bang hi a hi thei po in Bible a kil na am nai sai po in Russia and Israel hu do ning thoki sei kapon antichrist chu ata sata Donald Trump ahin ko na ding om po in chuting ta le kum sigi kum get je na thilong ki vui na ding thu jong om kha po in chuting ta le satanin him le thal mai thal nuclear weapon ki to ain man sa e hola gala bol ding he poi igel now sanga chomble khat spiritual warfare gim nei ta khari Bible ahin ko nom zo in sipen zo chu ingei de ka sei do nom he hita mga thu ngampila ahin hil now he Ezekiel bung som thum le get na gok le me gok chung chang thu ki sei na pa na ko pansa kil naw nga in sang som le lia pat som le gup chi sim ti nga hele hi chi je chun mi hem cha pa nang ma gaw win lang chule gok za chun pa kai pathinin itin thu sei ye tin sei pin hi chini khole chun kam mi te Israel chu mong ta hung kho sa diu nang ma wang nang le nang lung mo nga nom ding chule salam gam ning chong lam pi ako na na hunga nang le na pi mi pi tam ta to nong ki hon kilhon ding abon chawa chu sokol chung jinga hung to wa gal sat thane ta chi to nong kilhon ding ai hi da chu kammi te Israel do dinga nong kun to wa mai thangin gam sung a khu jing ta banga nong kun ding a hi nin nung lam le ke man nang ma he ka gam sunga do bol dinga ka him puilo ding na hin chu ting le vogok nam tim vai pi zo si hin nang za la ke ma e het diu ken jong ama mi mo ka thina ka phon do dinga hi ahin la ka so pi tiok gok le me gok chu ko hemi ti ti ngai le thu phun bung som ni chang get na hi tin sein vanui le sit ning lia cheng nam tim vai pi tui khang lin nel di zat hati ke chan Bible chang chu mel chi u vanui le sit ning lia cheng nam tim vai pi tui khang lin nel di zat gok le me gok chu do hal hem na gal sa dinga ki khop sa dinga hung do dinga hi china mo chu lei vai kha tin a lei li me na ko nun mi thing ho nga phul le khupi dei ta chu om kim vel ta ve hi cha chun wana ko ne mei a hung hlan amo chu akavam tai ati thu phuning gok le me gok a hin hil pen hi ta san tu dol hagau tu dola pathin mel mo ho a hin vet sa na hi ta chu ta san tu dol hagau tu dola pathin mel mo ho chu ko hi ta mi chon sio chu sei nai aya chu mi chon si ti ting ta le Middle East se concern hello USA se concern hello vanui le sit ninglia cheng nam tin vai pi tui khangli na nel dizat ati achu ta le chun gok le me gok thu phun a hil dan chu
thokit ni na hung tho ding mi chon sio cho sei nai literal ta gok le me gok ta ho sei nai te poi ai na hagau to dola pathin mel mo ho sei na hi tai mi chon sio sei nai tai ti chu agom lam tai se wa hi e ayo ko magal lung yan lang middle isa gal lung yan lang vanui pumpi ho magal lung hoi jong la abon chikya biblical prophecy Krista hungkit na dinga gal tu thang naw su na gepat ma ho chu Jesu ani sei gui lu ngo chu a hi ti chu ki chin ta het dio ka so pi ti ho vanui le si pom pia buina le gal zo si hi Krista hungkit na anei dan phon do na dinga thiem gau tu sei gui lu ngan he ti chu i phon do no mo hilai Jesu Krista ni sei bonga Matthew bung som ni le li chang lia pa chang gup chu sim ti ngai le chuin Jesu na don bun aza wa hi ti na se koi man no ho na hep na lo ni dingun ki chi thayun izenam ti le mi tam ta kai ma minun hongun tin kai ma Krista ka hi ti win tin mi tam ta hep na dingo chule nong hon gal ki sa le ki do tu thang na za dingo ching thayun lungdang hi un izenam ti le hi chu hung su te ding a hi wanga a cheina hi lo lai ding ati Jesu Krista ama ta kam chang hi chula chi gal tu thang ding a hi kina ki do na za ding wa hi nam khat le nam khat vai khat le vai khat ki do ding a hi ai wang hi cho cho leisi ki cheina ding a hi nai poi gal tu thang ho hi Jesu Krista hung kit na ding anei dan phon do nangan hi bowin Hichlaya Middle East muna gal hung pa chu ga ta san chom di sat na ki ti ho hi pathin thwa hi lo hi ti ka sei do no me thupun le khabu hi het diu khat chu symbolic or te ka na tam zo a kil na hi in ding ta le ki do na nu kha pen ki to hi political war sanga thupi zo hole bi thu dol a ki do na pa hi thupun in ahil zo ai pathina na din ding ham setana na din ding ham pathin tu ta na ki han ding ham zo thu setan mi lep la na thul hem chuna ki han ding ham tiai gal ki do na ngan thupun in ai hiloi chu ding ta le Armageddon kitia vanui le si pumpin nuclear weapon elol atomic weapon elol missile elol mai pumza chun swa ki do na ding dana agel pen jong chu ingai tu ti ngai le thu phun hin hlagau gal lin ta kha zo a hil na in middle east sung ka bua gal ki do na hlung dinga Armageddon gal hi thu phun in a hil kha lo hil he ti hi het diwe ya chu thu phun bung som la thum sung hi vet ti ngai le sahim ni in sei jing tawin akhat cho tui sahim hin akhat cho lei sahim ke ti nai thu phun le khabwa hi chi prophecy te ni hi vanui le si eschatology adinga prophecy gim nei pen hung lung ding cho hi in ai wanga hi chi prophecy te ni koi machan don gulo hila tuai setan mi tam ta hi middle east lang zo vevedinga attention anei sa ai middle east langa prophecy specific ta hung dinga pathin thun ei hilna ompo in ai na gala agal chung pen kidaw na chung pen hung ding hi hislai thup phuna chi sahim te ni zo hi ti ki chen ta pathin thu nei lui kani sei jing a hi ta in thu phun som na thum na sahim ni akhat na pen chu tui sahim akhat pen chu lei sahim kitin khat hi papacy power catholic religious political power sei na in khat hi America political power choi pa choi in hi chi sahim te ni hung ki thu ding he ti hi chi te ni hung ki thu ding vanoi le sit economic a hi ain control hon di he ti na chu aya chu thu pun le khabon hi tai se hi chule ama chun aniaw alin a ho wai chamlen le su hi changzo si chu a khot zit lam wa him a chalu wa hi mel chi na cha ban nei sai chule chu chi sa hi mel chi na amin chu a hi lo le amin mohol nei lo chun cho thei to lo zu thei to lo ati cho thei to lo zu thei to lo ki ti economic chung chang thu ai ya chu ka so pi ti ho chi te ni hin economic chung chang thwa banui le sit pum pi hin control hona hi chia chu i right zo siwa hi mi him te hin control hon ning hi chi lei se him America ti benu hin hi chi Roman Catholic thani na pen hi power to sat na lin ta an ya ama te ni hi church and state na hung pong khoma lei sit pum pi ama te ni thunu yai hung kon de tua jong ku na hin akun na hung na se ding hi chu hole bi thu dola ki do na lin ta ang ding ai Daniel te khang la ya milim ang sunga bo khup loading ti chu pathinin patip na sang pe na amola ani koi cho in Babylon gam pom pia milim hodinga mi na ko a pathin dan thupi palke lo hil dinga Daniel le aloi ho chani ding ai hi chebang nga chu tunin nu nga jong hi chi sahim ten hin pathin dan thu to ki to lo hil khana vanui le sit pom pi hi sahim hodinga chu alim sim dinga chu mi pian pui di hi chi sahim lim chu ipiam
hi chi laya hi chi sahim tui sahim iti pau hi chi nung zuya chia hi chi thu kil ta sano zo si chu hi chi sahim lim ho ho cha in chu ting ta la amial chi na cha nei sa hi ati amial chi na ki ti ho chi pi tam ama sanong ka sei su ke ta in ani ngai kit win lang ki chin ta ka sei su ke tan choi ve la ka explain nom po in ya cha ka so pi ti ho hi chi tu ni nu nga dinga vanui le si pom pia dinga gala dinga ikigut naw thu pi pen cho hi ngai pathin thu banga ding dinga ne ki gut hitam elol mi him chon dan thu pi zo zuina dinga ne ki sa lal zo na lai ham tu nya hi chi dei lan te ni chu ikil han jing na diwa ki gut nai nei di hi chu gala galin pen ka so pi ti ho Matthew bung som ni le li chang som le li chi sim tinga le jesun ki chin tan sein nam tin zo si het sa dinga hi chi gam sung thu pai vanui le si pom pe ki lang ding chu ting ta le si ki chai dinga hi ati gal ho je alei si ki chai dinga ti po in ain la gospel ki pan to pa hi pathinin adei khop chan ge alei si pum pia akithe jan su a alung hai ting ta le si ki chai dinga hi pathian mi thing te puya hong dingai tai ati hi chu he tua imai lam vai gal de thu pi pen chu tu nya hi hi chi gospel tun so ki pan tu pha sei phong na dinga I chan ya phat na pi tam pakai hong kit na dai chang ya ki gut tam so piteo ho leisit ngai lut na ding phat om ta po nei leisit a ki sa la ding phat om ta po in pakai hong kun nai cha hi tai ka so piteo ho leisit jong a bui di jung tan naw su na ki pat a hi ati hi chi ka achu nang le ken pakai dinga ito thei chan ito a ama hong ting ta le ama chon phat na ilam tu thei na ding in tu ning ki gu hi ti ve ti chu pakai mina ikitip nom naw in hi chu tu chung Iranian Israel USA chung changa biblical prophecy neo khat update ka hin bol so in ya chu biblical prophecy di lo twil hem ha ko na iki dal sewa pakai jin engan si now di ta Bible prophecy la da prophecy to people ton so ki pan to pa lesit calling li lua sampunga Krista hong kit na ding nai cha le nga lal ta a ki gut na ineiwa hagaw mong thai tam ta pakai hong kit nga ki gut na inei sa diu hi tu na ikinu thu pi pen cho hi in hi chu pathin thun adoi thu pi pen cho hi ti chu katip na no ma hi e pathinin hi chidinga ki gut chi thei ding ilung thim ko na hong ta hen thu pun bung son na thum sungai sahim ki het naw min hi chi sahim chu koi ham ti het do ti ngal amel chi na jong chu ki het thei amel chi na le a number ti hi chung ki het thei mas pena ka sei pi num chu thu pun bung som la thuma hi sahim ni ki sei e khat chu tu ya ko na hong do ki ti in khat chu le ya ko na hong do ki ti e abong lo in sahim ma sa le sahim nu kha ti no nga sei jin kin al hang pi ai tu ya ko na hong do pa le ya ko na hong do pa ka ti ji alim jong kan ta do point yon la thu chun he thawin lang chule agom lam tan sei pi kin le ya hong kun do sahim pa kun tu ya hong kun do sahim pa hi thanei na pi a hi chi pat nu ya chu vanui le si pum piu si kun dinga ato sat he ya chu hi chi le ya hong kun do sahim ku koi ya chu ting ta la tu ya hong kun do sahim pe hu koi ham phate ke cha het chin nom vai le hai te ke cha tu a character ka hin ta do ding hi chi a character dum zui cha hong ki chi di le ya hong kun do sahim pa ku tu in sei nai pong kating ai la tu ya ko na hong kun do sahim koi ham a character ho cha ga ve hi ti a khat na tu ya ko na hong kun do sahim pa chu tu ya hong do he di chu verse 1 a chu thu phu na elo prophecy tama tui akiti ting ta le mi tam na la sei na hi hi chu thu pun bung som na sigi chang som la nga lang jong sein tui ki ti chu mi pi sei na he ati Bible ma man sein Daniel la nga jong sei jin he mi pi tam na la ko na hong do de ti chu chi sahim Middle East khang la ya mi pi tam na pen Europe country ni hi chi Europe a ko na hong do ti nai chu hi chi sahim he number 1 ani na hi chi sahim hong do tu ya ko na hong do pen chu hi chi sahim pen chu dragon in thanei na le alal to na pi he ti chu Satan in thanei na pi he ti nai chu ya chu hi chi system hi pi ya koi hong hi ding ham i het ding le ama chu Satan in thanei na pi he ti het chat diwi athum na chu hi chi sahim tu ya ko na hong do pa chu leisit pum pi chunga tha nei he ti chu chang thum chang si gi chu simai le leisit chung pum pya tha nei hi in chu tiang ta le ama chun pathin a tai to me ti chu verse 5 na chu pathin tei tom na thu sei ti chi sahim chun
pathin tei tom na ki ti pi sei na ha tu na echik chai ka hil chi zo lo alhang hup khana kan sei pi ding ne het chi num bai le sahi mel chi na chung jang ka sei to USA in Bible prophecy chung jang ka sei na video pe hon na vet bai le ki chin sa de ta pathin tei tom na ki ti pen hi mihim khat hin sa sa a chon si ka ngai dam the ti ho chu pathin tai tom mihim khat hin sa sa a pathin ki sa ho chu pathin tai tom hi chu pathin tei tom na hi chi tui sahim pa hin pathin tei tom na pathin ki sa na chon si ngai dam the na thanei na bol chu hi chu koi hung idam in mu deu chu anga na thila ki sat maha chu ki le do tai di chu khat veila ya chu hi chi sahim tuya ko nang do penin na sata thanei na ni choi hi iti ham khat pha chunga hi in sei di zo le hi chi pha chunga chu thanei na ni ya ai wanga khat bei hi a thanei na ni ki subai hi ni chi thanei na ki subai pen chu a tha bia tua hi hung ki le do ki na thanei na nei ki dai tai ti chu tua hi ni chu in vet diu hi aman ta le holabi thanei na choin chu le mi khau se ti chu chang li le chang gi na chu ipc na release of political power choe ti na hi chu aman ta le asagi na chu ama hi 42 months sung thanei na ke pe ti chu 42 months ki ti chu ani khwai smai le 1260 days ti na in ele prophecia 1 day is equal to 1 year hung hi aku ta le 1260 years sung thanei na ne ti na hi chu hi chi phat sung chu iti pharam ti tinga la dark ages ta ni ki he 538 area ko na 1798 sung chon hi 1260 kum sang le zani le som gup sung thanei na ne hit ta banga thanei na choice ni leisi na lengla lal koi mu cham lo ama bo hi ai le 530 ra ko na hi chi pa chun thanei na hin choya 1798 na thanei na khat be ni ki shili mai ani ki that da banga mai ai wanga 1798 zo ko na hi Europe country adinga lengam min thang pen Italy government in amai thanei nan pi kina twai lengla la lo pi ta vanui le sit pum pia sa khule prime minister president no sin azabol pen pai kit ta chamai hiya chu akisat na maha chu akile do kit tai ti o chang thum na pen chu koyam in het deu chu aget na pathin mi te sugan the di chama chun hi chi 42 months nga chu 1260 years nga than nei na ya chu pathin mi te ama sa khu ani jok do ho ama sa ko di point ti ho mi him tam ta warden sense ki ti ho loi Spanish Inquisition khang lai ki ti ho French za chum chuma revolution khang lai ya til tam ta oni hop cho hi chi phat sunga chu ama hin ama thane nu ya chu pathin mi elole Bible ani din pi mi him 50 million wal ni ki that ne ti chu ya chu vanu le sia tul that tam pen Hitler jong hello chu ting ta le adang dang koi ha tam tam chu leisi chunga na tul that mi tam ta sei thiom chu Osama bin Laden ho jong hello banui leisi a tul that tam peni hi chi pa hi heti chu 50 million wala tha he ko sopi ti ho koi ham in het diu chu a kon a ama chu number kidang ta nei thu pun bung som la thum na sahim ki sei pa hi ama chu a hi mo mo nge ti het na diwa Bible number pi chu 666 sai 666 ki ti pen hi vanui mi zo si chal pa nga hong kita le le dinga sei po in vanui mi ho khut le chala hong ki hom le le dinga sei po in a in la sahim hi chpa hi a hi mong mong e ti ki het na dinga number api he Bible 7 ki ti hi Bible a dinga pathi number a dei pe nei vet sa nen thu phuna jong hobung se yumen sum kon se yumen na vantil se gi ho thuang ki sein sin khana se gyong ki mun chu ding ta le Bible Genesis apa Revelation betango hap dakhat yung 7 day petana chia na til tam ta hita chu chi su kya 7 het tamatam jo Bible la se sim siang lo chu 7 kiti jo pathin number in hi chi ta banga chu incomplete number khat dan tu ngai 666 kiti hi second number vet sa na jong hui jing ai mihim number ti nai chu pathinin mihim chu ni za nya ni sima 6 day nya ni sim cho ama hin mihim number kidang pa khat ne 666 ati 7 chu pathina vet sa na hin ama chu mihim number 666 ane ati mi ho la hong khom dang ati nai lo bu chu kan sei chin nai chu ni vet to asom na mi that pa khanin alam kaya hi ati samai ko ham hi chi that pa chu ko ham hi chi that hi chi tuya ko na hong do
a system sahim iti pau lam kai mit ha ta pa chu koi dem so video koi madang ngai poi hichlaya thupun som na thum sunga hi chi sahim character som ki seido ho si koi madang to me be them poi koi machadang to akistu thei poi akitu pi khat bo se amin hi chi character ki sei zo si to akitu pi khat bo se amin hi chu PPC ki Roman Catholic Church ai tunin ila wa Roman Catholic member katu sei ngai khai ba jong le lunghan nan gel poi ti min lung phat mo nan gel poi ti pa kai mina ka ta oi kaloi ka pai Roman Catholic mi ong ka nein poi ma cha ka mu sit ampon no ho jong ka mu si pon i sei pi pen i system oi hi chalai tu pun bung som lak thum na a sahim character ki sei jo si hi koi ma chadang ki tu pium loi Roman Catholic Church ki tu chan hi so le tu pun bung som la thum se sa ki sei pon tu pun bung som la ni tu pun bung som la thum tu pun bung som la sagi tu pun bung som la get aban tale Daniel bung sagi Daniel bung get bung ko abon chikan hin simlin abon chakia atup la doi khat ni omin lei sit lengam banai chang ki tola achai na pena thanei na khat a hong ki chai ding anga na pen chu pagan rom hi chi pagan rom thanei na pen chu pepesia hong ki khial Roman Catholic ha rom thanei na pen hi amang in ge to Jesu Christa khanglai rom thanei ho rom vai ho mo la thanei na ho be pon hi chi thanei na pen chu tua hi Rom lagaw iti Roman Catholic Church ngai spiritual power choi hi chung ya chu thupun som la thum na tui sahim iti pen hi Roman Catholic system religio political power nei pa choi mi hem thak ta alam kai ti pen chu pop asai na ya chu ama hin number 66 song anai ti chu in vet diu chu Bible hi na tu do pen chu nei het chin hi chani kan hil chin in hoi ta ke chan ngai thu pun mung som la thum chang som get chu simai le hi cha hin het na chi na kilang e long kim thi man hi chi number chu simhan aje chu hi chu miem number hi ati pathin ni gup nya miem sim chula 6 ki ti miem number to hung ki mat pe chu satan jong hi man cha pe ya chu iwet ti ngai le Bible chu pathin 7 ki chu man cha 6 chu satan number to hung ki sam kai jing ya chu miem number ati aye chu hi chi miem hi chi number choi pa chu Satan dragon ti pan thanei na pi heti lo zo in se na wa chu ya chu ama chun hi chi number chu gup le som gup le gup anai ye ati lung thim thimon simin ti cho chi na lut heti cho chong le ama chun number nei hi chu 66 heti Vicaras Filidae kiti ama sil chu ting tan ama la lukhu min ho hi chi bo se ipon adang dang tam tam hi po ma ko na ama accessories ti dam thil tam tam 666 akitu pingan hunghi chuting tal Jesu Christa aki khat be na juda te leng pa ta luchunga ki taong ko Latin paw chuting tal Greek paw za za na in la do ting tal Roman te thanei nu ki bet sa nang nong in cho ko bon chike 666 tong ki tu so ki ya chu 666 ki ti hi to pon mu so na thum na rom thanei na choi pa to hung ki tu dan chu ki chin ta ki lam hai ya chu 666 ki ti hi angom lam ta se dinga chu ama number hitia kan highlight ya chu 666 si vanui pumpia hong ki hom ninga sei nai lovin ama pa chu ama nu chu sahim a hi mo mo nge hi chi system chu sahim number nei nu hi mo mo ti vet sa nai boi identity ka inei su keu chu na other card pan ka inei su keu chu kei pan card number ka identification number chu koi madang anei lo chu kei identification number he ho chun sunyau a hi ti het chat chu chi do nga chu Bible adinga sahim het theina identification mark number to 66 heti hi chu he ppc to 66 number nei in ama hin mel chi na kan nei ti ai wanga ama mel chi na het masang ma chu pathin mel chi na het masang ngain pathin mel chi na chui pi ham Ezekiel bung som ni chang som le ni simai le Ezekiel wal chun ke ma he amo so thieng pa kai chu ka hi ti het theina divin ke le amo ka mel chi ning ka chol nga ni ku jong hin kana pi ati pathin chol nga ni khu hi nang le ke ami te ke ka ki mel chi ni nga ai pi oi chol nga ni chimi hem dinga ki si ma hi ti pathin ni gup sungi na tongin ni sagi ni phat theibun asu thinga aki chol doi ati zulte masang mosi tho ki se masang Abraham tho ki se masang pa pathin chol nga ni sim ti la ni phu do sa institution khat ai merit song institution khat sim ti la phu do ai la merit so Old Testament hi tai koi man ti po in ai la sim ti la pathin thing ta dinga phu do chol nga ni chumin Old Testament he ti ji ai la pathinin chol nga ni chu Old Testament thuani sei pon leisit ki phu do ni leisit memorial stone tam nga ni phu do ai dan tu pi ali na pen ho sim lo chu ko chol nga ni
thing ta na ni ding gel do jingin aje chu ke man ban le sit ni gup sung ka simen ni sagi ni ka chol doi tia chol nga ni ong ki sei sit pathi ni thil sim pa hi na focus hi jingai hiya chu chol nga ni ki ti hi creation memorial hi di ki chin ta ki lang tu nya chol nga ni ka pom thei poi ki ti ho iti tingal pathin hi thil sim pa a hi na jong ka pom poi ti indirectly ta sei na hiya chu chol nga ni pathin kamel chi na hi ati e Bible chang simbe ki ti be chang som ni na chu Ezekiel bung som ni chule ke chol nga ni khu ho jong chu thing wen chu ta chu hi chu ho hi no ho le ke ka amel chi na khana pang theya pa kai na pathin ka hi no ngon he do thein ding ma ti chol nga ni chu mel chi na he ka so pi yo Bible a pathin chol nga ni hi nang le ke ki het na mel chi na ko hi very unique he chi ya chu pathin mi te ki mel chi na ni khu in chol nga ni mu si thei mo mong hi lo na chi pathin mel chi na heti chibang chun sahi min mel chi na nei kinin RCC catechism ma ki sunna chu hi ding ki sei nei ipini khui chong ani ham tia pop min ado na chun Saturday ni khui chong ani hi ati kin answer la chun ele ipizia Saturday ni khu chong ani nit lawa Sunday zo init no hitam ya thu do abol kin hai le Saturday ni khu nit lawa Sunday ni khu kinit na aze lin pen chu Roman Catholic ho bungin Saturday ni khu thieng chu Sunday ni khu thienga a he do ze a hi ati amo catechism ki sun kain sime ai le catechism a ki sei be na chu ni tin sei in ho bung hin kut ni khole chona dan ho hi khel thaining tha an ye ti hin ne het we ma ti asai awitan simplify involve kin en question chu Roman Catholic Church hin dan hole chona dan ki to he adai dia a khel thai hin het lo ham ati ai la man don na chu tin sein hit bang thanei na chu nei lo hitale tu lai sa khulam kai hole hobung jong sin amanu thil bol chunga ki thu jop na anei piu pathin thu thinga ko na pan sat na lo hil Saturday ni khu khela hapta khat a ni ma san ni khu Sunday ni na hi amanon siam do thei ponte simplify bol kit len hit bang thanei na nei ya chu Bible la ki mu lo hil Sunday ni khu thing chu aman adei dia Saturday khel dinga ahin sim do he ati nai koi machan tha nei po ati nai chu achu dile Sunday thing thau ta azana pi hi Catholic ten ke o thu nei na le mel chi na hi ati we Saturday a ko na Sunday ni dial le do na hi setam loa vanui Christian zo sile hobung zo sin apom su ke hi chi ji achu pathinin ka chornga ni khu chu kele kami te ka ki mel chi na he ati ta banga chu Catholic Church pop min ama thane ni nu ya jong Sunday ni khui kele kami te ka ki mel chi na he ta direct a Bible say to say jing ki chi wengong jing hi thu ta ki ti hi accept wale ki chi jing hi in yel no wale ki nil jing hi Sunday ki ti chu pathin thwa ko na ki mom pon pathin thun sanctify abol nai ma cham pon pathin thu in Sunday ni nit na ding thu pi abol jang ma cham pon Sunday ki mun ajong ompon first day ngana ki mun ho jong Jesus Christa a thodo ni thungan ki sein Jesus thodo ta je chun store nga an hiel chun Sunday ni taute ki tina thu ma cham po in chong le Sunday nya koi ma cha ki khop na jong khapon tu lai Sunday nen ki khom tawe ta Bible chang ai lo be an ko ho jong context set team lo ngana in Sunday nya koi ma cha ki khom khapoi except the 20 na a ki sei ho jong ko abon chakya Saturday jana ki khop na kuwa na ahi in Sunday zo ahi sol cha polin khulzin na ni neijing pa zo ki moe thodo ni ki ti hi ma in thodo ni ki ti na to ki pat ni in ki chol na ding hi lo hi chol nga ani Sunday chu chol nga ani khui tai til ki nom ki ji lo ai wa nga chu dukan ro si kha ding ki ti ji bazal ho koi ma cha kai lo ning ki ti ji iman ta chu la chol nga ani da na thokit ni ti wa chol nga ani na ki mang ki ta chu la hi ju sa nga chu pathin ka chol nga ani khu ti pa za bol ti win hi cha chun ki chol le hen reasonable zo lo pathin sei khat chu ga ni lai chalanga mim khat ama thani na hin phu do sa khat chunga chu ai ho in pathin thu ni da na gi gelu chu thili tei lo chu nang chu na lung thim ta thieng sela pathin chong ani anaki gel ai la ong ki pat na chu di lo pathin san pi lo chu ko so pi chu hi choi lung thima he na pathin ki do a pathin thui za bola le hi choi ki he thing chu pathin thui ta san nom ji lo je chu Saturday chu ni sagi chornga ni mi osin ki he chula universal truth chu Sabbath day chu Saturday ti ki he Saturday chu chornga ni in hapta ki pat ni chu Sunday ga hi ki ti Bible ki chen ta sai Bible chang ai sim do sa wala ta san thilo mium ki jin lai chu
ya chu imot jengjung wa bible pi sem ti hen nom lo bia sunday ni ki pat na ni khu he ti chu ki pom nom ki lo monday ni khu ki pat nya ki sim mu ki e ho na ki sei sila tam ta ki sei ni ki sei chop de ki ning tin hiong le tu ni subject ka focus u sa phai ta in hi chu ta bang thu ki hel na ki chi san het nom bai le sahi mel chi na chung chang khu ka explain su ke tan ei pau a ki hil chit la dang a ki chi loi pe na ka hian in lungsit an ni ngai viewer yong thom cha bo in la in pathin tu ta a hi ti a he thim hon share bo le ti win vet sa hi ti ve mi ho vet sa hi ti ve hi jabang tu ta hin igam sunga lu ngai tan pakai hun ne ki gu ngai tai ka so pi ti ho pathin thu zo ai yum diu ha mi him thu zo ai diu ha pakai dan thu pi zo iza bol diu ha mi him dan thu pi zo iza bol diu ha setan zawa ki chimpa in doctrina ki chima vanui pum pi alap kha na thuwa hi inun diu ha elela thuta jangke ima to hello hil pathin thuta thingta bible ki sebong ta chu i chon diu ha tunin pathin in kilhan enti na ban janga pathin na kai loading bum ha jinga pathin na no thwa ka thuwa mina ti loading ke man lam di le lam pha ka koi pin asile pha ka hilin thuta le thulem ka hile ti pathin tun ki chin tai tunya kristana dinding ham setan lamana dinding ham kinwang jesu nung ka zui ding hi bible thu sei ka ngai ding hi pakai thu pya ka chon ning heti zo sin tunya thulu thai sim diwa pakai mai ki tip naw hi chule thu pun bung som la thum chang som le gup chu simai le chule ama chun aneu alien a ho awai chamlen le su hi chang ro si cha khut zit lamwa him a chalowa hi ma mial chi na cha bat nei sa hi ati 666 chu amial chi na cho hi lawa sunday o chu sahi mial chi na hi ta le bible in chalaya a khut le a chal hi ma mial chi na nei ding ti pi sei na ham ka so pi ti hon nan hil chi ki bingi khut ki ti hi na to vet sa na hin chal ki ti hi het na ol lunggel vet sa na oh bible ji simiti we tu tuil pa bung ko chang som ismail ipi jong le na khut tenin na to ding tham kha chan chu na ta sungin tongin khut ki ti action work na to sei na in chu ting ta le exodus bung sol thum chang ko ismail le chu le hi chi hi na khut na jong mel chi na khana panga na mi ten ki ka jinga jong hi chi hi he jing na pang ding ati chal ki ti chu lungge het na lungger decision ila na vet sa na oh ai chu chol nga ni chu pathian chol nga ni ta na hin za bol ting ta le na khot thim tan tin na lungge rong ki cholin tin chu ting ta le lungge la pathina dinga decision na la na chu cha chu ki ngam de ta cha chu pathin het pi na hi de chu mel chi na ni abana sunday ni khoyong chu nang yong thulu na sim ki na sunday ni khoyo ni tange ka thi le ka thi ka dam na ka dam ni tin tange na tia hi le na chal pang na khu na chu mel chi na nei tan sunday chu na na to ta lo sunday chu pathin thin khu thi ta na za bola na lung thima thulu na sima na khu ana ki chole ta hi chu khut le chal da sa na chung hi khut le chala chu 666 ta biometric to bang ki ta le le de poi he thim no ka ta sanin ai le tuai sunday zo mang zo si hi mel chi na nei hitam anei lo hi sunday ni zo si tuai mel chi na nei hinai point thu phun bung son thum chang son si gi sim tingai le chu chi sahi mel chi na amin cho hi lo amin number nei lo chun cho thei ta lo zu thei ta lo ding cho thei ta lo zu thei ta lo ding tia international sunday law ni na hum ting ta le ni cha chu pan ding ve sa na sunday ni na ding dan hi tuai mi him hoi conscious che cho charlie kak ne dio in charlie kak ni jong chor nga ni apoi mo dan sei ai ma ama chor nga ni chu es sabat atin das sabat ati lo oh hi chu pem ti tinga le pathin chor nga ni sagi ti pen cho asei do nom po in ipini khoi jang le ni khat cho chor nga ni na pathinai man aphai ti da na hi le chi chu ama jong hi ibet tinga le pathi ngai dam na chan zo lo ni ding khat thu hil do hi de na den jal in pathinin chor nga ni chini sagi ni ati thim thime pathin thu nil lo de ki chi sa ta za za sei lo de ya chu ibet tinga hi le tuai sunday ni khunit na ding hi conscious ni hi che america ga ma ko na hong ki pan de e just sahi mel chi na hong ki pat na thu pun bung som na thum sahim ni ka sei pen khu i het so ke di in akhat na chu sahim tu ya ko na hong akhat chu le ya ko na hong do in hi chi le ya ko na hong do sahim hin hi chi sunday law enforcement hi chi tu ya ko na hong do sahim to chung ki twan bol hin adi da to the heritage foundation official document January date 8 2026 nya chu sunday ni khunit na ding atha bia banui pumpia publish ni chu na promoting uniform day of rest on Sunday to promote family time, combat spiritual holiness, limit Sunday commercial activity ti ho za le khan su cho heritage foundation ho ni America ko nang ki pan cho
ya chu Sunday ni khunit na ding kiti hi so pite ho to hai mi conscious che ya chu international Sunday long minten ni khat ting le hi chinu khu ting ta le chun Sunday ni nit lowa hungum ho chu vanuin ai ning kital le tu nya chorang ani khum ban hoi chi ting ta le chun to ajong chorang ani khu mi khat an he thiam ta le baptist evangelical ho chun o mi du da aloi ti wa ilung hang za za chu sita banga chu vanui pum piung lo hang di chu government to church hung ki thu di chu hi chui chu thu pun mung son thamna sahim te ni ki sei khu khat khu political power in khat khu religious political power church le state hung ki thu di sei nai chu hi chi te ni chong ki thu ding Sunday law enforcement hung boarding ta le hi chi dan nu ya am lo mi mo lo chu hung ning ki tal di hi cho lo jun thu gan theinan thu hi chi tiang ta le chun cho thei ta lo zu thei ta lo ti chong min tin hi cha chu mark of the beast Sunday ni khu sahih mel chin ai ti pen chu confirm nam da nong ni ta chu chi tiang ta le chun Sunday ni na a khut a hi ma chal hi ma kila zo si mel chin ne yo si chun pathi na dinga ding ham satana ding ham ti ki khan chil na chu thieng sa na hung dei tan chi tiang ta le chun sahih mel chi na nei ta we tia nam da na chu ngom pan ni ta chu hi chin ni khong lun ka chun so pi ti ho tu ni hin khang lo ta win pathian thua chon tai ti ve tia i ko jing naw he hi to zo si pathian ngai lut na thui pathian ngai lut na la ngai lut na thui i ta da na choi ngai lut na thuai gel thei lo ham tu la ya alai lai ba gospel po ki se ya pathian thu het gil na momong ki hil na to lo gospel ki ti chu setana ko ni chu tu lai pastor thul tam ta neu chula ku ki society chung phu po se ya nui dum duman ni tha lagawa ni do dingum lo biblical systematic ta sermon pui thelo hit ta bang ho hi pathian thui li lo he ti ka sei do no me tu nai ki sei i future wa satan na hin to ding dan le pathian mi te in na sata lep na na i tu diu dan pathinin thu ta ai mu sa dan kil no hi gospel di ta choi tu nai sei gospel in it's gospel chu he thim thei ding in pathian lung kon hong in ten na sata pathin thua thei dinga ko na bol hi ve ti chu pakai na katip na he